možete li se sjetiti trenutka ili nekog iskustva da ste bili prisutni negdje, na nekom skupu, ili radili nešto, a onda ste se pitali za smisao toga? A kažete, a šta meni ovo treba? Ili zbog čega sam ja tu? Nekada ljudi postave takva pitanja i kada dođu u molitveni dom. Nije im to jasno. Na jednom mjestu u djelima apostolskim opisuje se jedan skup i kaže, bilo je prisutno mnogo ljudi, a najveći broj nije znao zašto su se sakupili uopšte. Nedavno sam imao slično iskustvo. Čuo sam za jedno predavanje i govornik je govorio na stranom jeziku koga sam želio malo da vježbam i da ga zbog toga slušam, ali na kraju ja sam se pitao da li sam ispravno odabrao da potrošim svoje vrijeme. Čini mi se da mi ne postavljamo dovoljno često sebi takva pitanja. Da mi izbjegavamo pitanja koja traže neke teške odgovore ili odgovore koji nam se ne sviđaju. I onda se krećemo uvijek u nekom krugu, bilo pitanja i odgovora ili ljudi koji će ponavljati ono sa čim se mi već slažemo ili drugi se slažu. Kažu da su danas se to naziva kao sobe odjeka. To jest da se ljudi kreću u krugu ljudi ili se izlažu takvim informacijama koje samo ponavljaju ono što oni misle. Međutim, u životu mi moramo postaviti i neka teška pitanja sami sebi. I ta teška pitanja mogu i trebaju da budu jako važna. Važna životna pitanja. Tako sam ja naslovio ovo naše današnje razmišljanje duhovno na osnovu par biblijskih tekstova ili jednog biblijskog poglavlja kojeg ćemo zajedno čitati. Važna životna pitanja. To je poticaj da se zaustavimo u gužvi života, u trci. Nedavno sam pročitao zanimljivu priču, koja je naravno izmišljena. Priča kaže kako dva vanzemaljca posmatraju našu zemlju. I jedan drugome kažu, vidiš kako ljudi odlaze i dolaze. Kaže, a gdje? Gdje idu? Kaže, ne idu nigdje, samo odlaze i dolaze. I to se može posmatrati iz perspektive da mi dođemo na ovaj svijet i odemo sa njega. Sad, dok smo putovali, sam na jednom mjestu vidio tako u ćošku groblje. I to je mjesto gdje ljudi odlaze. A mi znamo da i dolazimo na ovaj svijet i odlazimo s njega, ali dok smo tu, da li nam se dešava da samo odlazimo i dolazimo, a da ne znamo kuda idemo? Ili ne znamo šta radimo, ili ne znamo zašto radimo to što radimo. Već jednostavno nosi nas stihija ovoga svijeta, nose nas obaveze, nosi nas poriv da preživimo. Opstanak, nekada je bila ta jedna popularna emisija, Opstanak, koja je govorila kako životinje sve rade da samo prežive, da opstanu, to je poticaj, i teorija evolucije je zasnovana na tome. I onda i ljudi sve čine samo da prežive. Ali dok postoji u nama taj poriv da živimo, mi moramo sebi postaviti pitanje zašto živimo. I zašto radimo to što radimo ili zašto ne radimo nešto drugo što ne radimo. Vjerojatno je mlađima poznat ovaj autor, prilično je popularan bio prije nekih 10 godina, danas možda manje. Simon Sinek se zove i napisao je knjigu, ja samo uzimam
naslov te knjige kao jednu ideju. Kaže, počni sa zašto. I to je knjiga menadžmenta, leadershipa, rukovodstva, ali svako od nas rukovodi ili bar bi trebao da rukovodi, da upravlja svojim životom i ovo pitanje i na tom aspektu dobro znači da mi počnemo sa zašto. Evo poseban poticaj. Kada uzmemo telefon, da pitamo, a zašto sam ga sad uzeo? Ajde da vidimo šta ima, je li tako, mlađi? I uključujemo se u neke mreže ili negdje nešto. Nema, ja to postavljam sebi, nema nekog posebnog smjera, već eto tako da prođe vrijeme. I onda, zaboravio sam ime jednog inženjera koji je napravio tu mogućnost beskrajnog scrollovanja. A to je da vi, kada uzmete svoj telefon, da ako po njemu vučete prstom i da nema kraja. Dakle, on je napravio taj algoritam ili taj program ili prvi patentirao tu mogućnost da možete sate provesti samo tako. Ali prije nego što uzmemo telefon, prije nego što uključimo televizor, pa čak možda prije nego što krenemo i na posao, treba da se pitamo zašto. I vjerojatno ćete neka i pitanja i neke odgovore koje ja vama ponudim zaboraviti, ali molim vas da ne zaboravite važnost postavljanja važnih pitanja. Da malo zakomplikujete sebi svoj život, jer je to važno. Jer se onda može nešto roditi i nešto desiti. A jedno od tih važnih pitanja jeste šta je stvarno važno. Šta je zaista bitno u životu. Jer smo mi izloženi mnogim pojavama, mnogim stvarima, mnogim događajima, mnogim aktivnostima. I onda da se osvrnemo na ono, kada se naše zdravlje poremeti, onda mi vrlo dobro znamo, kažemo, zdravlje je najvažnije. I onda mi počinjemo da mjerimo život iz jedne druge perspektive. I da kažemo, ma nije to bitno. Vidiš, ti si se sad razbolio i žao nam je, nećeš moći sa nama. Niko ne kaže da slaviš Novu godinu. Znači kažemo, ma samo ti ozdravi, to je sad najvažnije. Ali nije samo zdravlje bitno. Ono je jako bitno, jako važno, najvažnije. Ali i neke druge stvari su jednako važne, ali mi ne poklanjamo dovoljno pažnje ili ne poklanjamo im dovoljno pažnje na vrijeme. Na ovoj slici možete da vidite mog oca i njegovu sestru. Ovo je slikano prije nekih 10-15 godina sigurno, kada su oni bili mnogo mlađi, ljepši, zdraviji. Sestra mog oca, tetka moja i moj otac. I ja sam nedavno posjetio nju. I bio sam šokiran. Ona je razboljela se i ona izgleda mnogo lošije nego na ovoj slici. I dok je ona meni pričala tako neke svoje priče, ja sam se u mislima otišao onom pitanju šta bi bilo kad bi bilo. Bez želje da je osuđujem. Svako od nas ima slobodnu volju, ili govorili smo slobodu odlučivanja, ili mogućnost i sposobnost da svoj život u nekim ograničenim okvirima usmjeri gdje hoće. Ali sigurno da može odlučiti da li će se hraniti ispravno ili manje ispravno, zdravo, kvalitetno. Da li će konzumirati nešto što će štetiti njegovom organizmu ili će izbjegavati to. Moja tetka je bila strastveni pušač. I na porodičnim okupljanjima to je uvijek bio sukob između ove dvije osobe, između brata i sestre. On je bio govorio, zašto to radiš? Ostavi tu cigaru, ugasi bar sad. A ona bi se smijala uvijek tako na njegove, ne znaš ti, debeli, to je ona njega tako zvala, čuti debeli, i tako. Međutim,
Danas je njeno zdravlje jako loše. Jedan od razloga za to je i ta cigareta, nije jedini. Ali ja sam se pitao šta bi bilo kad bi bilo. Šta više, iz naše crkvene perspektive, sestra mog oca je imala iste roditelje, isto djetinjstvo, isto odrastanje i istu izloženost duhovnoj poruci. Međutim, kada je ona došla u neke svoje mladalačke godine, ona je napustila sve one vrijednosti koje adventistička crkva na osnovu Svetog pisma, na osnovu Evanđelja, na osnovu Hristovog učenja promoviše. I živjela je neki svoj slobodni život. I ponovo, bez imalo osuđivanja, bilo koga ili nje, ja se pitam i siguran sam, iako ne znam sve odgovore, ali da bi njen život sada u ovom trenutku bio drugačiji, da je ranije donosila drugačije odluke i da je možda češće postavljala sebi važna pitanja. Šta je zaista važno u životu? Šta bih ja trebao ili trebala u njenom iskustvu da radim? Šta ne bih trebala da radim? I tome, ta posjeta njenom domu, bio sam tamo zajedno sa Marijom, me jako, jako navela na razmišljanje o tome. I onda vidite, polako i sigurno, život koji se primiče svom kraju. I iz te perspektive se također često život može mnogo bolje sagledati. Kada shvatate, sinoć sam dobio jednu tešku poruku. Osoba mi je napisala, ja sam jako bolestan. Vjerovatno neću živjeti više od 3 mjeseca. Zamislite. I kako sad život se posmatra iz te perspektive. Sasvim drugačije nego kada mi mislimo mnogi dani i godine mi prethode. Ako mi je ostalo samo 3 godine, ja nekako ne želim da vjerujem, to je mlad čovjek, ali očigledno da se on razbolio i da mi koji ga i poznajemo ne znamo za tu njegovu bolest. Ja ne želim da vjerujem da će se to završiti, ali kada mi se sjetimo da će se život svakog od nas završiti, onda kažemo čekaj, šta je zaista važno, a šta nije važno. I kada u taj aspekt unesemo Evanđelje, unesemo ideju, poziv Hristov, ideju vječnosti, vaskrsenja, života koji nema kraja, onda mi možemo zaključiti jednu stvar, da čak i mi, hrišćani, vjernici, pa možemo reći i adventisti, često nerazborito živimo. Ako postoji mogućnost da vječno živimo, i ako nam je Bog u svojoj riječi izložio principe i put u vječnost, prvi ja mogu reći da ja ne uzimam to dovoljno ozbiljno. Ako je to zaista tako, onda bi trebalo da ja malo drugačije se ponašam, postupam i živim. Ali to je zbog toga što ne postavljam dovoljno sebi često ovakva važna pitanja. I naravno, ne može čovjek stalno biti, ja ne pozivam to, u nekom pritisku, pod nekim pritiskom, u nekom stresu, stalno šta, već jedan zdrav pogled na život koji će oblikovati naše odgovore i naše ponašanje. Ja želim da čitamo, vi koji ćete me pratiti, otvorite Sveta pisma u Novom Zavjetu u knjizi Djela apostolska. Djela apostolska, 9. poglavlje. Već je neko u sobotnoj školi rekao, to je vjerojatno prelomni događaj, pa možemo reći za mnogo od istorije cijelog svijeta. Jer u Djelima apostolskim, u 9. poglavlju, zapisano je obraćenje, promjena životnog puta fariseja Savla, koji postaje apostol Pavle. I njegovim uticajem ili Božjim djelovanjem preko njega, ovaj svijet je mnogo drugačiji.
Makedonija koja god, da li sjeverna ili ona tamo, da ne ulazimo u te probleme, također je doživjela mnogo toga zbog ove osobe. I svi mi koji dolazimo u susret sa hrišćanstvom na ovim područjima možemo zahvaliti jednim dijelom ovom čovjeku na njegovom požrtvovanom, predanom djelovanju, ideji koju je sreo, a opisana je u ovom tekstu. I vrlo dobro znate događaj, ja ću izdvojiti samo 2 teksta, da pokret koji se širio oko rabina Isusa iz Nazareta je prerastao neke okvire gornje sobe, Jerusalima, Judeje i Galileje i širio se tim područjem među Jevrejima Sirije. U gradu Damasku su se također pojavili sledbenici Isusa Mesije i uvijek je bilo sukoba vjerskih, ideoloških, postojalo je jasno protivljenje i želja da se ta ideja zaustavi. I Savle, pripadnik vjerske grupacije fariseja, je na svom konju i sa još nekoliko saradnika putovao u taj grad, kaže se jedan od najstarijih gradova na svijetu, Damask, da bi spriječio širenje poruke o Isusu. I na tom putu doživio jedno specifično iskustvo. Vidio je nešto što niko drugi nije vidio, a što je uticalo da kasnije on ne vidi dok svi drugi ljudi vide. Drugi ljudi su čuli glas, ali nisu mogli da shvate šta se dešava. Međutim, taj susret, kao što sam rekao, je definisao, odredio njegov životni put. I u tom susretu ja nalazim 2 pitanja koje je postavio sad već poluapostol Pavle. On je u tom susretu Bogu koji ga je sreo, koji ga je zbacio s njegovog konja, koji je promijenio njegov životni put, postavio 2 pitanja. Ja mislim da ta 2 pitanja su jako dobra, da mi postavljamo sebi i da nam mogu dati mnoge odgovore i smjernice, odrednice u našem životu. Prvo pitanje. A on reče, Pavle ili Savle, ko si ti, Gospode? Kako pitanje? Ovo je pitanje koje upućuje religiozan čovjek i zato ono nije pitanje samo za nevjernike koji ne znaju ko je Bog. Svi mi stvaramo neku sliku o Bogu i stvaraju nam ga naši najbliži u domu, u porodici. Prenose je. I onda vremenom, kroz razna iskustva i iz hrišćanske perspektive, kroz susret i čitanje Svetoga pisma, mi analiziramo, procjenjujemo i korigujemo i ispravljamo tu sliku koju su nam drugi predočili. Da Bog nije neka ličnost poput Djeda Mraza i da nije toliko ni bitno kako Bog fizički izgleda, već ko je on u suštini. Koje su to njegove osnovne osobine i kako da ga bolje upoznamo. Postoji li mogućnost da ga i mi čujemo, da ga i mi doživimo na poseban način, kao što je to doživio Pavle ili Savle. Ko si ti, Gospode? Prvo pitanje. A to je želja svakog ljudskog bića da bolje upozna svog Tvorca. I to bi trebalo biti jedno od najvažnijih pitanja. Ponovo, iz biblijske perspektive, ako smo stvoreni po Božjem obličju, onda bi trebalo da upoznamo onoga koji nas je stvorio i da kroz to upoznavanje dobijemo odgovore na neka druga naša pitanja, manje važna, ali i dalje pitanja koja želimo da postavimo i odgovore koje želimo da steknemo. To je svakodnevni ili stalni pokušaj
A Biblija i hrišćanstvo to uče da je moguće uspostaviti zajednicu i vezu sa Bogom i upoznavati ga sve više i bolje. Do trenutka, ovaj isti autor kaže, dok dan ne svane i danica se ne rodi u srcima našim, to jest dok ne nestane ta prepreka koja sada postoji, fizička, i dok ne stupimo u komunikaciju sa Bogom licem k licu. To je vječnost, to je Božji cilj. Ponovno obnavljanje zajedništva između Tvorca i njegovih stvorenja. I ovo je važno pitanje zato što stavlja Hrista u centar našeg života i naše religije, naše vjere. Hrišćanstvo ima mnogo učenja, mnogo pitanja, ali nijedno nije tako važno kao pitanje o Hristu. I moje skromno životno iskustvo u radu sa ljudima mi je dalo sljedeći zaključak. Neprijatelj Boga i ljudi ima samo jednu želju, a to je da skloni tvoj, moj pogled i fokus sa Isusa. I on kaže, bilo šta drugo, samo nemoj Isus. Jer ako je Isus spasitelj, ako je Isus najvažnija ličnost, ako je Isus utjelovljeni Bog, ako je Isus onaj koji nas voli i koji želi da komunicira sa nama, onda on kaže, bilo šta, samo ne to. Jer njegov posao i njegova želja je da pokvari to sve. Kaže, uzmi, bez obzira, opet ne želim nikoga da vrijeđam, bavi se Svetim Savom, ili danas Svetim Trifunom, ili u Sveti Trifuni u Makedoniji. Bilo čim, Marijom, Majkom Božjom, tako bitna. A onda nereligiozni ljude, pletora izbora. Bilo čim, samo ne Hristom. I mi možemo čak biti vjernici, biti hrišćani, a također imati neke druge fokuse, neke druge interese. Možemo proučavati Bibliju sa tim, znate neke primjere, koliko je slova, koliko je poglavlja, koliko je ovih nekih tehničkih detalja, ili neke druge vjerske teme, ako je nekako promašaj Hrista. I to je također promašaj. Ja mogu reći da moje obraćenje je počelo kada sam shvatio važnost Hrista u mom iskustvu. A desilo se tako da mi je neko drugi pročitao sljedeće riječi iz knjige Put Hristu. I slušajte šta tamo stoji. Kome pripada naše srce? Kome pripadaju naše misli? O kome volimo da razgovaramo? Ja sam imao 16 godina i možete zamisliti kakvi su bili odgovori na ova pitanja. Kome pripadaju naša najtoplija osjećanja i naše najbolje snage? I onda odgovor. Ako smo Hristovi, naše misli bit će usmjerene njemu, naša najprijatnija razmišljanja bit će posvećena njemu. Sve što imamo i jesmo pripada njemu. Tada čeznemo da budemo nalik na njega, da dišemo njegovim dahom, da činimo njegovu volju i da mu u svemu ugodimo. Ovo mi je djelovalo tako izazovno, tako provokativno i tako drugačije od tadašnjeg mog razumijevanja evanđelja. I rekao sam, ovo je malo fanatično. Ali mnogo godina kasnije sam shvatio da je ovo suština Svetoga pisma i evanđelja i hrišćanske vjere. Šta je Hristos za tebe? Ko je on u tvom iskustvu? Poznaješ li ga? Svi oni problemi zla o kojima smo proučavali i problemi druge vrste koji se nađu u tvom i mom iskustvu rješavaju se ne adekvatnim odgovorima, nego poznanstvom i zajedništvom sa Isusom Hristom. I onda kažem, nemam ja sve odgovore, ali znam kome vjerujem. Znam ko ih ima. Još mi ih nije dao, još nije podijelio sve njih sa mnom. Ali vjerujem, u tom smo procesu. Doći će dan, a do tada ja imam čvrsto povjerenje da i me Isus voli. I ne znam, nedavno sam
pročitao i taj tekst i poveo me na razmišljanje. U knjizi Otkrivenje imamo one duše pod oltarom koji se muče, koji se žale i stradaju i onda kažu, dokle Gospode? I mi sada očekujemo odgovor, a Gospod kaže, sačekajte još malo jer još neki trebaju da budu pobijeni. Kakav je to odgovor? Zašto da budu pobijeni? Ne želim da budem pobijen, ne želim da stradam. Ali u specifičnim trenucima i ovo je odgovor. I ako imamo zajednicu sa Bogom, mi ćemo opstati. Ako imamo povjerenje u Hrista, mi ćemo prevazići i probleme, i gubitke, i smrt. Ako nemamo, nijedan odgovor neće biti dovoljan. Zato što ćemo sumnjati da mu je stalo do nas, da nas voli i na kraju krajeva da on uopšte postoji. Kaže jedna misao, suštinski problem fariseja, kao ostalom i naš problem, bio je u nerazumijevanju razlike između poznavanja Boga i znanja o Bogu. Mi često miješamo ta dva koncepta. Jedan podrazumijeva informaciju, dok drugi označava vitalan odnos. Tipično, crkve bolje pomažu ljudima da saznaju stvari o Bogu, nego što im pomažu da ga upoznaju kao onoga s kim žive. I to je bilo moje iskustvo. Ja sam vrlo dobro znao Bibliju. Ja sam mogao da se takmičim u poznavanju Biblije. Ali baš sad Isus da bude i tako, to kao onaj tekst, sve baš usmjereno njemu, da ja baš razmišljam o njemu i da mi je on, pa to mi je djelovalo. I ponekada možda i naše vođenje crkve bude takvo da, ili propovijedanje, ili bilo šta drugo, da nas ne vodi Hristu, nego sačuvaj Bože od Hrista. Dakle, prvo pitanje, ko si ti, Gospode? I u Pavlovom iskustvu, zanimljivo, govorimo kao religioznog čovjeka, Bog je bio nekome protiv koga se on borio. I to je najdrastičnija pozicija. Da si ti vjernik, da si čak hrišćanin, a da se boriš protiv Boga i njegovih vrijednosti. I kada je Pavle bar djelimično počeo svoje razumijevanje o tome ko je Bog, onda je postavio drugo pitanje. Djela 9.6. A on, drhćući od straha, reče, Gospode, šta hoćeš da činim? I ja vjerujem, ovo ću ponavljati cijelo vrijeme sada, da su ovo dva najvažnija pitanja koja mi možemo da postavimo i koje treba da postavimo sebi, ako ne svakog dana, ono bar na sedmičnom nivou. Ko si ti, Gospode? To jest želja i molitva, zahtjev, traženje da Boga, da Hrista upoznam bolje, a drugo, šta želiš da ja radim? Kako da izaberem od tolikih mogućnosti koje mogu, ne samo kojima mogu da se bavim u životu, šta da izaberem kao posao, zanimanje, sa kim da živim, već u tom danu kada ustanem šta da radim, gdje da idem, da li da odem ili da se vratim, na koju stranu da krenem, kako da odlučim šta je prava stvar. I zato postavljamo to pitanje Bogu na koljenima na početku dana. Gospode, šta hoćeš danas da čini? Povedi me. To je poziv i molitva predanja. Jer ako sam upoznao Hrista, onda mu vjerujem i onda sam siguran da je njegova volja, ona iz očenaša, da njegova volja bude ne samo na zemlji, već u mom životu, u mom iskustvu. I ja zato kažem, šta hoćeš da činim? I ovo pitanje mora da se postavi ponovo zbog one slobodne volje, zato što Bog se ne nameće. Bog traži da sarađujemo, da pitamo, da ga pustimo. I volim i ovaj citat, malo duži tekst, koji u stvari mi je pomogao da razumijem Božje djelovanje. Slušajte, onaj koji je platio beskrajnu cijenu da bi izbavio ljude, nepogrešivom tačnošću čita sve što se zbiva u ljudskom umu i zato tačno zna kako da postupa sa svakim čovjekom.
u tom svom postupanju sa ljudima on se drži istih principa koji vladaju u svijetu prirode. A blagotvorno djelovanje prirode nije nikada rezultat naglih iznenadnih promjena. I mi ćemo se reći, baš, a tamo pada sa konja, svjetlo slijepio. Ali to je samo početak. To ćemo reći, Bog je na taj način privukao pažnju Pavla. A kasnije proces ide drugačije. I kaže, Božje djelovanje nije nikada rezultat naglih iznenadnih promjena, tako je to i u duhovnim stvarima. Sa druge strane, Sotona stalno pokušava da grubim, nasilnim pritiscima izazove efekat. I mi smo danas izloženi efektima. Stalno nešto traži našu pažnju. I o nečemu, te o Trumpu, te o njegovim savjetnicima, šta se dešava juče u Njemačkoj, na onom mjestu. Stalno efekti. I mi, ako samo reagujemo na efekte koji nam se dešavaju, mi ne možemo voditi jedan usmjereni, stabilni život. Mi onda samo reagujemo. Mi imamo reakcije na ono, a ne akciju, ne usmjereni i fokusirani put. Sotona stalno pokušava da grubim nasilnim pritiscima izazove efekat. Isus, naprotiv, nalazi svoj put do ljudskog srca stazama nježnih prijateljskih veza. I ovo je rečenica zbog koje čitam. Slušajte, on nastoji da što je moguće manje nekim postupcima i propisima uznemiri ili omete uobičajeni tok ljudskih misli. Jeste čuli rečenicu? Molim vas. Bog nastoji da što je moguće manje nekim postupcima i propisima uznemiri ili omete uobičajeni tok ljudskih misli. To znači da ja počinjem dan sa novinama, dnevnikom, tračom, Instagramom, bilo čim, i usmjerim sebe na neku drugu stranu i odvedem svoj put i onda ja očekujem da Bog to popravi. Umjesto da ja počnem dan, da kažem, Bože, kud danas? Ko si ti i šta želiš da radim? I onda sjedim, mirujem, klečim na molitvi i čekam odgovor, čekam djelovanje, čekam blagotvorno djelovanje i usmjerenje. Kroz tu nježnu prijateljsku vezu koju Bog želi da ostvari sa svakim od nas. Sa svakim od nas. Ne sa nekim posebnim ljudima, nego s tobom i sa mnom. To je predivno. I to je ponovni podsjetnik na ono da smo mi svi bitni i važni i vrijedni, da svoju vrijednost nalazimo u zajednici s Bogom. I da ako ja imam zajednicu s Bogom, onda ću vrednovati i tebe. A kada je nemam zajednicu s Bogom, onda si ti samo broj i nebitan za mene u potpunosti. I Bog djeluje u zajednici. Bog daje informacije i pojašnjenje Pavlu kroz riječi drugih ljudi. Jel' tako? On kaže, idi u Damask, tamo će ti biti kazano. A u Damasku nalazi nekoga drugoga, kako se zvao, Ananiju, i koji kaže njemu, nađi Pavla. A Ananija kaže, čekaj, ja to nisam baš dobro razumio. Ti vjerovatno ne znaš ko je Pavle. I onda on daje informacije Bogu. Kaže, čak sam i ja čuo zašto on dolazi ovdje u Damask. I onda Bog kaže, idi jer mi je on sud izabrani da iznese ime moje pred nezabošce i careve i sinove Izraeljeve. Kada mi kažemo Bogu šta želiš da činim, Bog će reći, ja želim da postaneš moj sud. Ali ovo nije sud kao ustavni sud, glavni sud, sud u Strasburu. Posuda, kako bi se to reklo na makedonskom? Sad. Sud ili posuda. Odakle je ovaj koncept, odakle je ova ideja? Ova ideja suda ili posude dolazi iz drevnog jevrejskog hrama ili bogosluženja u hramu, gdje je postojalo suđe ili posuđe, sudovi koji su bili korišteni u bogosluženju, u cijelom onom procesu žrtvovanja i prinosa žrtava. I čitamo u 2. Mojsijevoj 27. poglavlju, kada Bog daje Mojsiju zapovijesti o izgradnji svog tog kompleksa, hrama, bogoslužbenih
jedinica, da kažemo, i građevina. I onda kaže, načinit ćeš mu lonce za pepeo, lopatice, kotliće, viljuške, mašice, sve to posuđe načini od mijevi. Posuđe. Čovjek u Novom Zavjetu postaje poput posuđa u hramu, jer hrama više nema. Nema starozavjetnog sistema bogosluženja, nema žrtva ili je žrtva prinešena. Ali poput, simbolički i slikovito, poput onog posuđa koje je bilo korišteno u hramu da bi se istakla ona žrtva, tako ljudi sada bivaju upotrebljeni kao posuđe, kao sudovi koji prenose u sebi nešto, neke informacije, neke kvalitete, neke vrednote i neke principe ovome svijetu. I zato Pavle piše Timotiju, u velikome domu nisu sudovi ili sudi samo zlatni i srebrni, nego i drveni i zemljani, i jedni za čast i jedni za sramotu. Kad dođemo do crkve, kao tog velikog doma ili većeg okupljanja, onda ćemo se ponekad možda razočarati što mi nismo svi isti sudovi. I nije problem što sam ja drven, a vi zlatni, nego je problem što je neki sud za čast, a neki sud za sramotu. Ti i ja možemo izabrati šta ćemo mi biti. Ja ne mogu odlučiti za tebe. Ja apelujem, ali crkva je dom u kom imamo i jedne i druge. I to je veoma često negativan efekat na one koji žele da postanu dio tog doma, koji također žele da postanu Božji sudovi, Božje posuđe. I onda dođu i kažu, pa ja sam mislio, jel tako, a ono i kod vas, pa i vi se razvodite, pa i vi varate. Ali mi moramo reći, ispričati onu Hristovu priču, neprijatelj čovjek to učini. On po pšenici sije kukolj. I nismo mi fantastični samo zato što smo tu i što smo stavili na sebe neko ime i pripadnost nekoj crkvi ili denominaciji, nego kad postajemo fantastični, to jest korisni Bogu. Sljedeći stih. Ako dakle, ko očisti sebe od ovoga, od čega? Pa od sramote. I ono prethodno što govori, bit će sud za čast, osvećen i potreban domaćinu, pripravljen za svako dobro djelo. Povezujemo s pitanjima, ko si ti, Gospode, šta želiš da činim? I Bog odgovara šta želim. Želim da budeš spreman za svako dobro djelo. Želim da živiš na dobro. To je moj poziv. Ja kažem, to znam, to je širok pojam, ali evo danas me usmjeri. I ja volim te trenutke kada Bog zaista me vodi. Nije to uvijek, nije to svakodnevno, ni da razočaram vas kojima se možda ne dešava ili manje dešava, ali dešava se da ja ustanem i kažem, i mene pomislim ja na to i tog dana, Bog mi kaže, trebao si da se javiš tom i tom. Ja sam zaboravio, a on se tog dana javlja. Jesi ti uradio ono? Dakle, i kada mi kleknemo i kažemo, Bože, šta želiš da radim? Bog ti kaže, radi to i to, kao i Anani. Idi sad tamo, ja sam onog spremio, mi sarađujemo s Bogom. Postajemo njegovi sudovi koji prenose dobra djela po ovom svijetu. Vraćam se na početku, na ono predavanje kome sam neki dan bio prisutan. Kada se završilo, pitao sam se, pa šta sad? Šta sam ja bolji što sam bio izložen? Bilo je 1:30 minuta razgovora o nekoj, tema je bila Pariz kao centar teologije 20. vijeka. Šta ja imam od ovoga? I onda sam shvatio da svaki govor u crkvi mora da odgovori na ovo pitanje. Pa šta? Naš sin Isak, kada mu nešto kažemo, treba on kaže, pa šta? Koga briga? On u stvari želi da mu se objasni vrijednost i važnost onoga što treba da uradiš ovo. A zašto bih ja to radio? I mi u crkvi treba sebi da postavimo takva pitanja i da uputimo pozive, braćo i sestre. Da mi nismo evo danas lijepo pričali,
razgovarali, slušali, nekome je bilo zanimljivo, nekome manje, neko je zaspao, neko je čuo. Ali šta sad s ovim? Poziv, Bog od tebe i od mene nešto traži. Ja bih želio da vam kažem, započnite dan sa važnim pitanjima. I u ovom kontekstu prvo važno pitanje ili zahtjev jeste da kleknemo na koljena čim ustanemo, da to bude prvo što uradimo prije nego što uzmemo telefon ili bilo šta drugo. Gospode, otkrij mi se. Pomozi mi da te danas bolje upoznam. Pomozi mi da shvatim ko si ti, da bih mogao da te oponašam, da bih mogao da budem slični tebi. Ja moram da znam ko si ti i da odražavam tvoje vrijednosti u svom životu. A onda još konkretnije. Ja znam da si me ti pozvao da budem dobar otac, ali kako to izgleda danas? Šta danas mogu da uradim za svoje dobre djece? Ja znam da si me ti pozvao da budem dobar muž, ali kako to danas izgleda u mom stvarnom životu? Ja znam da si ti mene pozvao da ja propovijedam, ali šta i kome danas? Ja želim konkretniju, specifičniju, jasniju, bolju, čvršću, veću komunikaciju s tobom. Ja želim da vidim da ovo je stvarno. Da ovo nije samo priča koju mi je neko ispričao u crkvi. Ja želim da vidim u svom iskustvu živog Boga i da osjetim njegovu ruku. I drage sestre i draga braćo, poslije toga život nije isti. Kada doživimo Boga stvarno u svom iskustvu, mi se teško vraćamo nazad. Kaže, jer okusiste da je blag Gospod. Jeste vidjeli? Naravno, velika borba između dobra i zla je zaista velika i onaj zli pokušava i trudi se da te gurne nazad. I da kaže, ma nije, to u stvarnosti i nije tako. To bi bilo i da se ti nisi molio. Nema tu ništa. Pogledaj ovo, ono, usmjerava nas na druge pravce. Samo skloni pogled sa Isusa. Ali kada doživimo zajedništvo sa živim Bogom, to iskustvo je tako specifično i tako jako da prevazilazi sva druga ovozemaljska iskustva. I mi postajemo drugi ljudi, drugačiji ljudi. I ta stvarnost postaje mnogo življa. I zato onda mi drugima djelujemo kao malo čudni. Kao malo... Jer oni to nisu doživjeli. A kada doživiš, onda ti više nije ni bitno što neko drugi nije doživio. Ti znaš kome vjeruješ. Znaš šta je istina i znaš šta od tebe Gospod traži. Ako bih vas pozvao na nešto, pozvao bih vas da postavljate važna pitanja sebi. Nije bitno koliko imate godina. Još uvijek dok god ste živi, Bog može da iskoristi vas kao svoj sud, kao svoje posuđe za nešto. Možda ne možete sutra, gdje treba da se ide u Maren, jeli? Ili na bilo koje drugo mjesto, ne možete da dijelite, ne možete da pričate, ne možete čak ni da sakupite, bilo šta, ali možete da se molite. Možete da uputite lijepu riječ. Možete mnogo toga. Možemo mnogo više nego što mislimo da možemo. I nikad nije kasno. Sa Bogom nikad nije kasno. Dok god smo živi, sa Bogom ima nade. I trebamo iskoristiti to na pravi način. Treba da vidimo šta je zaista važno i bitno za ovo malo dana života našega kojeg nam je dao ovdje. Ne dopustimo sebi da promašimo. Da dođe trenutak da izgubimo to vrijeme. Dok god smo živi danas, to može biti ko zna šta, i da sam propustio, i da sam iznevjerio, i da sam odbacio sve ono što sam znao i što sam učili od malih nogu, ali danas Bog kaže, hajde danas da započnemo drugo. I nemoj da računaš koliko ima. Danas, ako glas njegov čuješ. I to je tako tačno. Kada kaže ne budi drvenastih srca, nemoj da odbijaš,
Nemoj da kažeš pa ne mogu, ili sutra ću, ili nije bitno, ili to nije za mene, nego odgovori pozitivno. Drage sestre i draga braćo, bez obzira što smo već tu, ovo je poziv i za mene i za tebe. Odgovorimo Bogu i sa druge strane postavimo važna pitanja sebi.